moyo mo sa niema we oh we are na MPP for mo so be Kumasi be to aba dia mo say aha na am stronghold. If you think this place is your stronghold, see to the needs of the people no mo ko kromoti to aba no. Esemru no ya doso Asante region adodo. Obia be position no na ni abesi ha. Every yes capitation. Aha for almost 3 years. Yes we twin hospital mienu. You so chusu baako. Etra sama enkrofo ma wui. Bibia ha de be pilot na dey. Tax force no if it is even across Ghana. Other than half one mugu ane there. Me information chef say regional commander crowd this tax force they don't report to him. Omo de omo pen na abegu Kumasi ya. And when they come, ye wa haya tibida, matra radio swache. About what me dra, police need to get just about phone am koto ye no. E hu susanso na e de bremu no. Ye ma me no omo kofa de ma afla o. Say immigration for who so mu fra Asante region ha na ba. Juma omo didi omo. Da bia omo su kire ofia. Na say omo ko ekwan so e wo ekofa bidie. Police for a good kwan so juma omo di omo ya ma me no kofa bidie. O me so good say me wa hanomo. Asa ahanomo unyo bia oyede oka adwadifo asema omo. Edu abato so de a NDC Frinkan o say Kumasi is a place e betima me a win election Asante region. Every before sorry a high stronghold. Now cash cow, your cash cow, do you treat your cash cow anyhow? Na nchia o manufu suoma wuti didi me no. Sa na nchia ba kom de no. O ya ri odi no be veterinary akwa no pane. Me catch them. MPP4 some say high am strongholder. I dwadie Asante Mantam ha dwadie. Industry sir, moya sem besisi one the one factor Asante region say na mo de aba. Now omo edi omu dwa no be hwe bibia. Mususu sa ehwe omo needs. Ya be to aba sesia wo de hwe tax force we wo de opama 2024 medu. They will sack all this tax force out of the place for election purposes. Sabato ombre be do sesia. Omo be pamo tax force no. Ye ni anomo complain ba say drivers say omo ha omo kwan so a ye be to aba eja right fa kwan no so be hu police ni ba kokra. IGP be issue statements say all police people go back to your stations. No man you want me for ye to aba we adoma sa be gu kwanu no mo tete driver for. Mo de Ghana mamu adan elections. Ni osamo ye matemamu for to omo no ehiamo. So me magazine one my biak to a spare pass for e also mobile radio super kasa. Tax force na what here no. Say tax force papa we ya. E dey na me. Wo ka kire me say due to no se manye ni ya. Me ma 150 million dia o ma me receipt me call office. Na me call office kra na me ko tua sika no wi a. O ba hear receipt no so no. 1 billion kra. Na ma tro 300 extra na mo ka so onye dey no. Plus penalty. E penalty no receipt na way. I am told the regional commander here does not even have authority to direct Omu because Omu Frinkan na buy. Oh, ha ne asuma kuo bi na Omu Frinkan ba. Ada Asante region dia boni ni aye. And you MPP for amuto mo sorry a ebe election bedru a na me kansem Asante region stronghold. Chama untumo ya Asante Mantam. Regional minister, this is the time for you to come to the need of the Swami magazine people. Keme chief executive or municipal chief executive Maxwell Utemia honorable chairman Sabosu umpeso aso no omuso no. It's not all about parliament and talk any brofo akese. So we magazine for una omu to abama wo. So our same way was so now come ma omu. Maxwell Utemia e was so lead ade we no omu twam. Because omu frinkan ba oba be do no na sika wa tua san oba yi ni niema no. Or the near be too so economy is soon annual say yento. Eti enyo omu jetre na mo se no. Enyo kwara na omu so benya bibia to aduane. You have not created jobs for the kids. Almost so compare omu lafa every day so a the onu kuta container no oso ntimi nkokwan so a enkwara no be di dey.
Do you know the dependency ratio at Swami Magazine? The number of people who are dependent on those papers, you have no idea. More business. Politicians say good Ghana they don't open any business for people to employment. Very few. Who you carry in Japan? Techima South. Papaya MPO a German Sakosamo. Any Yaw Mamo. Any former Bantuma MP. 2M Express. And any businesses. Politicians can crab you, right? And now more beer new mama Ghana for you. One more can you the book no more quay. Omo di Ghana 1 May, obo politicians we are a busia back, or me about 10. Oma me or Ghana hosa, say the cancer phone is some which lay. Do election there, Ghana for ye, to hine, near Sia hine for. Yeah, the answer we are that sir. Just create the enabling environment for ye. Na ye so so ye mo ye bra, and also so abe asem. Ade. Ya bravo pa. The beer tax force. No more tata. Me kasa uti. I was so tiato your mamba. But NCC on mamba no. Even Gubo Tom. Press for Mujina Kwasu. Ugo who commander Penny be catch and say police for Ejina Kwanswa or so who man be catch them. Woman so see no mudin come so muko sales. Ajara says no me yawa he. Mi bottom. Sales na police for yen wo kwaso no. Hey, omo kon night. E wo say anopa uko sales. Omo mu gira kwa ho omo gije. Enti ya na wo kahwe omo ntie no nya bibi o. Wa anya sales a won kwaso bio. We sit in a country and we behave as if we behave like ostriches. We bury our heads under the sun as if nothing is happening. We are all a bunch of hypocrites. It's as if say we don't know what is happening. Abba. And as of for my meaning in command. Here we are. Who said Dimpa for so Eja rise what trasi. As I was a man for send the message. Omanhene, calm down. Yeah, I am some Bibi. Bibi Anya, me why? You want Tempa and Yamiadumti. And some be a Yaw. Miss Mammy phobia or Moko a quanso ecofabidi. Omutium Bibi yo. Now be draw. So when you bet 2,000 and now 5,000 or quanoswa. Ubidima. Serious. It's a dream maybe cow me coffee bidino almost so monko. Serious. See attack radio near the homo. I'm for you or Muniama or the Baba Kumasi ha. Am I a day? Yaya ne dear or Befa Quan or the sweat passing or more Muntimin Cofanco for the brewomono or Munyabi. Because on Faka my Emmy drew her my Emma Genesis Kenti or the Bequabo so kind. The Becoco Fodia. Now more treating the passer party in power most say I am stronghold no the biana mo stronghold force afina na do gina parliament say akwaji sika be interchange o sa kasa so me crowd e mare ho the longer waited pokwa say di say takra the interchange e no mo frɛ o mo say o mo ye ne mfuturo kun o mo kaye ya ne mfuturo kun an kempe election be do now youth organizers ni regional women organizers ni adem kon huntinti na mo nam dwom business na mo ye no mo hwe ma ne ye ya ye so hwe ma ne wo ye de yank wani muti afi na me cancer market ya kire ye wa ho 2024 ye girim nyame adom ye ginam ene mo sese mo pa papa me chia wa no pay na ho to say meji su buru ano pay me ne papa din komo me ti dui eye papa djuma bia obobo ho dawura kire ye edin mpacho ye friend say medin de Paul Kofi Ejekum ena company no ana company no anu ahun komo ayo company no e de Paul J Ventures Paul J me de Paul ena me yere de Janet okay ene ya kan bu Paul J Ventures the pacho Paul J Ventures e de adwuma na mudie da CP Paul J Ventures no ye dwumadi ye die no akoye adansia o ma titi abrochire
na ayire so ama wonum so mbenya nipa no kwafo bi mo motimi ewi da. Oh, that's lovely. And I'm so my criminals p Hey, go for it. Because I brought you for any trustworthy people. I will bet my age, mamma. Okay, AB Crans of Yom. Yeah, yeah, this other is soon by say, ye be yes, a Jumano, and she all day, whom she say in a bar, near Sinsan, home crater. Have we are so be my high, and I saw remember with Yatin, in our stitch. Pacho me bro, not just say. Se nipa no wa brochi no pese oto asase hu eni dem ni ka ho a o de bedam a wetima ye ebi kwa na ompese obesi ebi a opese onya asase to ho se oto asase no wie na mo boa no se opese osia mo be hwe ma asia ma no mo wie na se dan no se opese oto ana ode ma han kra so from beginning to alpha and omega. That's right. Mo betima hwe aboa masane ma na koso any day decoration so account interior decor. Yes. Okay. Nti ye kitchens fra buchi. Oh, okay. Ena yama nipa bi nso okrum ha ye hu so wonsa no adwuma efe mpaboa see add value to it. Okay, so the aviation or TV so yeah curtains. Yes. Different kinds and different shades. Different kinds. I fra buchi. Yes. Ti wo pese what's you damn poor we now per quality curtains and as all person mobile decor ne ma wo mo a ni nyina wo de share inside be ba be na ne anika wo mu ne say dollar no ekosoro na ne bo ekosoro e ba foma na ba fem. Whoa. Ni edi kan de ba November no na curtains ne bo no utu a na 150 we na aba 130 140. Tis as of Udina be sebo papa. Nukuredie no sebe internet carbon papa din no. Japade kase am nya free message ho ene nukuredie. Enti me be hu awrade no na ni nyina be bom. Enti me mpe disappointment. Personally I don't like it. Enti say me ye bibi na fi say me do hwamo a o say no so. Na me apologize na me twino. Okay. Me that type. Enti we na buy no and they born coffin to football or from cry. It's almost slippers, you know, as a Ghana for Mrantia. I one more chrome, and you shower no more way. A more yes, some pub, so we say a year per so called year now per so called now calf time beer. Exactly. Now what do you have a gusso? Nadia gusso. Slippers, not only shoes. And the idea be boom say a faculties in the best spread name, best sheets. Ufie, upesi at the bar. Kesi kan ye kakra bi say obeto 5 so obeto 10 so obeto 15 ya fi so obeti me to bia no at your doorsteps you be provide that's a moye delivery system and ye be bro amrantie you shoe have amoye ake o na ebe konani masense e bi say wo a ye fro no ntase ye kira won sane a Ghana product no ye pese kudru e be du ba bi no nya ne yekofi fra buchire ko amanfo benye gidie e wo niema yeyem on se ne ye ne Ghana no e ya de pa by na packaging no and finishing for instance so far isiremu awachi mu a abuchire fo nyina di adanse se eno na ya so ahwe hu say is the best but abo no ewu mu no obebom ba ku wi afi edoso obebom chinkafa isei kwenkwen no edoso eno ase bi di kwenkwen ba ku bi se ejokuma abrosa ne nche hosa me suma mom ko to bi be me so we di we to say medidi enti we nom ene ne a onyame di adum ye ne a yesuso ye yo na enema no fofo aba efe pa kitchens no ne aba no efe nanka me se me samples eba na wo hwe fi se on se picture de bi o wa the camera no an capture ne here okay the beauty of it papa wo de on say and offices wo no credit no wo kasa me ha me ho kra offices and I feel to say studio radio stations companies be obia ni bibi ohia curtains bia na bedsheet na ti say hotels ye betima provide ti say sorry cry bia mo say some curtains hotels yeah because doctor how betima dance say dust a big problem ya dey ha me wo man we mu the mfutro ehu pa mfutro ano bro ekum nipa esen yade ahodo bi a ebobodi
oh hey na edin kakran enkum ni pantentem sa enti obi wa ne curtain so be sum sei no hu say epru a ha eso change no so ntinka officer na say fie bia na nipa bia no ka fie bia be yanka wo curtains no be 4 a quarter bia no wasesa no esa e wa wo nkwa na ma wo kra wo hu ne die di mu wani so je wo ho fi se wiase no wo ye bibi na nsesaye ma na se wo ho ne no asa wa ye asa unfili fine aya cake bi se enunti na Boakye Ventures e wo sai ni so ade hu so nko ne se ye ma omanfo etimi anya de pa se ye fie se ye office ba bia sorry wa be hu Sompa no kwasemni wo eti papa mo kira kwan yo he office wo he se nyame adom afei na ye nya shop okay e wo kwaso na yo baby nso ekofa no man ba ye di kugu onwe okay tini so bi hia ene a oje ye number ne se ofra so baba kwaso ho so baba onwe o anaba bia wo bia what dey frɛ na sense ye di bi ko srim wow almost about 56 items and ye di ko srim so nipa no make half payment now the lord friend ni bibia kan let it just go on so ye no negotiate for the your car so ho ye adwuma de be bro nti se bia wo ma wa buchire no important wo mpese wo be ba be toka ase sika de bia wo san kwa wo hu ne amfanya wo fra me woni ohweka no so a ono be hyehye time bia so be fawdu kokrum ba bi odo be ko na se no so aye form of can transportation aspect can no ne friend no ayi me per service ajara me ba can no say na amra no taxi ne friend service service na say unya o kas o fra service be fa me your services so no so e dey be crowd to be bia ne ma no man for da na ye dia ma car for no na mo de ko na kasika kakra bi okra yen yetua fa na so no so order niam depending on niam dodo a to obe order enti wonu me wo achirichiri a wo muni kumase no omo mfre ye number yi ofra na ye mo bo numbers number no e 0551 536 pacho boniyo 0551 536 775 hey na bajo one money ma there mo de munyi numbers no free so ha na papa wo ya mo body say 0551 that's right 536 that's right 775 oh we flyer a bit confused here old flyer and see would they take the flyer off that's right now papa bought the correct one 0551 0551 536 775 yes I'm mobile Miss Mobile 0551 536 775 the other number no and a second number no is 059 406 4881 yes I'm mobile second number 059 406 4881 4881 that's these two numbers ofra that's right and come I di hu nyina o abrochire o pese because abrochire fo bebre bi kras o se ma menwire bi wo ma me abnai ma menwire me wo ma me afisha boy sabe bi ma brabo ma anhwa me yare amewu isa busuan padia busuan chirika o se wa brand video nyina sa busuan form fasi dama na asase kra ya ntobi apata kra ya mobi ama no yes bebre na o mabusuan fo mo namfo no madi o mu hwamo I can vouch for this man Apostle Paul Kofi Ejekum I say I me dem say me bo say me Omanhene Yaw Boakye I can vouch for this man say oye genuine eti se wo abrochire afre no
nefa nsɛm to n'anim ɛwɔ wadan ne ade ɔno nso so ɔyɛ search ɛwɔ lands ne bibia hunu sɛ asase na kɔgye ama ɔno ɛnkɔyɛ abusua pani bi na ɛwɔ faase bi na atɔ ama no yɛsɛ manso aba so da because he's a man with diligence. Listen to my lips well. Diligence. He does things with diligence. Pepe yeni mudie eno de abone bra. Eti no kasa ono nsuro obi a otimi ka na dwene no. Anopa ebedi nkomo obete nka. O de oka obeka. Irrespective of whatever, he speaks his mind to the glory of God. I can vouch for him. Enyame sofo papa nye ayibia obi o de sofo ato no so uti na nye wo mo super omaye super Yesu Kristo edin wa amanama so wo mo nsubantina. So I'm vouching for him and I know what I'm talking about. Freno numbers no ope curtains papa dem akwa de dem ni ade bu an ma curtains no wo se saw curtain kra wo bo round them out the ambience no cry beautiful. Now curtains we are 4 years. Bibi ye na bodu say okokum tontom na kubom say ya futura piapa Dr. Ostre wa ya kata da bia o manya kata o curtains na sesane ma papa me da say so me da say twa me be ba on che enkomodio no gina so na Dimpa Natural Health for one more atnase many doctor wa jo twen komo sia na de o say ye bia no ya ye Francis Adomako regional organizer Emma MPP ewo Santimantem ha na o say nkoma ye die no obeso ka bibi chere spare parts for swami over tax force for our motata omo Francois me mache ya me ni alapoma eba say anene de wo boko Adea na ekoso ebusia François tie me so me magazine fosu tax force for bi okrom ha so omo customs omo tata omo kofa ne ma free kan no be du kubase a they are charging them 150 to 200 60 million 100 million omo yes omo de omo nkra tax omo ane de omo office ko yi ne ma na gu ho ebi mu niam timi sei mo awa Santimantem ha sa niam nkitikiti sei etimi ma mo aba e wo se nipa to de abufuo jato de asem na mo ka kire so magazine for ana mo be na mo betu so afa ho yo Omanhene we de anope mami be da se so Omanhene sara kwanya idika mami nchia ye party mpanyifo free the national executives ebabesi regional executives so ye party MMDC some more Santimantem MP some more CEO some free say ahemfo any more in central for the constituency executives polling station food na we fa konya ise fancy obibia Omanhene asem we asema asefem in fact enra metis asem we no ebufu ba se yenua no mo omudiga yenua no omukofa niema Adeba Santimantem ha set bibi ebeko omano omene bibi ade ebo omabusua echidom na customs foi afa kwati kwan bi so adidi taku ene sempoa efiri ho in fact aba manim na mesre yenua no mo so magazine say yen as party ade bia etwase ye and making sure say customs ye task force we omo begu kroma jumedi e wo mudi no emfa omo de tiete ye nuane mo so magazine no we make sure say sadie we nyina no will be a thing of the past adie bia etwase ye ni a party mpanyimfo at the national level bekasa na ya so no say ye so omo free clan so omo ma Santimantem ha no mo matieti ye nuane mo so magazine en manimu ya no the new party and the leadership of customs abakasa na saade na ye nuane mo kofa niema e free amanone na ebedru maybe no mo de Santimantem ha na atwe omo niema no nyina e de akọ
wɔn customs office wɔn nyi nneɛma no nyɛ dɛ enguo na wɔn afa kɔti kwan bi so de agye wɔn sika no nua ebɛsrɛ me nua no ma wɔn wɔ so magazine sɛ aba party n'anim na de etwa se yɛ biara no ɛde bɔ ɔmɛkyi dɔm biara yɛbɛyɛ ɛde abɔ ɔmɛkyi dɔm nti ɛsrɛ wɔn ma yɛ mmerɛ kakra mmerɛ no a woka no menim sɛ wo mpɛ sɛ wɔbɛhyɛ bɔ nanso so menhyɛ nkɔm but deɛ meka no sɛ wɔn nua no ma wɔn wɔ so magazine ɛyɛ nua no ma wɔn na ɛbɔ party n'akyi dɔm wɔn na make sure sɛ party no ɛbɛyɛ dɛn sɛ ɛbɛyɛ dɛn wɔn to aba boom ɛma party no so what make na say na obi akɔkɔ yin nneɛma na ɔyɛ genuine business wo say watch nneɛma no na wɔn fataku anaasɛmpo na oni even esman bi tie de kura na oti kura abufu bibisa mo sɛ saa taku anaasɛmpo na wɔn mo gye no ɛkɔ hefa so eti yɛ deɛ yɛ kan sɛ yɛ bɛ sɛ yɛ nua no ma wɔn wɔ custom sɛ adwebrɛ akyia emu yɛ yɛ nua no mo so magazine sɛ wɔn nya gidie awɔ party no mu na ɛnam sɛ yɛn ne wɔ asantire gye ha no yɛsoso yɛn tena hɔ ɛmo mo onyuma so nyɛ dɛ engu adeɛ bi a party no bɛyɛ bɛ make sure sɛ saa ne nneɛma task force fo yie ɔmo bɛgyae na yɛn nua no wɔn wɔ so magazine na wɔn yɛ wɔn business so wɔn so anya aresesemu sɛ ɛwɔ aban mu sɛ aban wei ɛyɛ aban a ɔmo bua ɛma tìmɛmufoɔ a wɔn ɛyɛ ɔmo genuine business ɔmo kɔ so ɛyɛ ɔmo genuine business na sɛ bi a aban wei and aban wei no ɛna ɔmo abɛtete yɛn nua no wɔn so magazine tí bɛ sɛ yɛn nua no wɔn so magazine sɛ asɛm no aba party n'anim na yɛbɛtu ho anam ho. All right, medase ne anohoba aboy Francois koto adwuma so okay timi nua no am so magazine regional organizer wa New Patriotic Party ɛna ɔne me producer ka sɛ wate asɛm an kɔma ayedie no na nyame anim ni ahyɛ ɔma bufo pa ɔdi kan bɔ headquarters amane ama ɔmo so ɛyɛ checks with the Director General of Customs sɛ ɔno ne ma sa authority na kwan bɛ so na ɔmo fa na sika na ɔmo gye a account bɛ na ɔmo kɔyɛ ama mrante ni bi afa ho didi asante mantem anko na utumi etimi transfer security agents bi so omra asante region otumi kɔ na ase asɔre koso ɔmo gu ha no taxis nam krom trotro nam krom ajara how there opa ye search kɔhwɛ number no na kɔhwɛ din no saa taxis yellow and one no bonso bo ho corporal inspector hwan omo taxis no do na ye police for it's good sir ubeko anim but I had no more as a haba be grounds for looting kwan be faswa ye di trotro driver be faswa santimantema kumasia kwan ye di omo nam so e ya reho sem dimpa natural health se wo pese wo yam kroko o say ye kase obi e expert and obi a professional and obi edi enkwi wo bibi mu a na nipa no wasai mre aye research a no wasi ni piasita e na FDA for so de wo mo yesi so se se eba se wo yam kro ana se kwan for by bia ene doctor wa ha wanu ye ni ba doctor me ma chimo akwaba na wo pom to say e do ba de ase wa ho fama de eye me fe wo ye crash ni pa ba mi ti alo pe when ya ti dimpa natural health and connect say stomach ulcer ho asem na ye ka if we say for the past 7 years dimpa fo ya adwuma no nanka ye general but now ya specialized our stomach ulcer cases if we say ye ba be hu say nipa ye hwe wo no dodo no ano a ede adanse ba no dodo no ano na o kasa no ye ba bi a stomach ulcer area. That is why I make a decision say afi de ye be concentrate our stomach ulcer cases because baby a wa ho de wo no say ho na wo ma wani ko and until for the past 3 years yeah adwen say baby a ya ho de wo ankofo di e ho adanse yes ye be me ye ni akọ ho. That's right. Until wunya clinic bia
wash that body say me dey see me both say stomach ulcer ho adwuma na me ye e ka di mpa ho okay and unti say wo how bia no a my bobo so for the past 3 weeks say emfa only the kind of stomach ulcer peptic gastric duodenal acid reflux and now say we test yes H pylori positive and now who gastritis ebia befa bebe bia no yes fabra dimpa natural health clinic e okumase di chamso say the odie no ye obia no say ma wo yam na ye wo ya ana obo na ye wo ya ya na ya ma ni party ase say ye onema bi o nipa adwen ye o say any stomach ulcer anywhere ye but sanso na tie te say obi a ni tie na ya na bibi ni nam tire ni mu wakotwa CT scan MRI almost problem bi ani ho saa de no hu utwa scan no mienu na yase bibi ani utiri mu a na uti da so ye wo ya enka say ye fiefo hwehwe dimpa tira kwan ye de afidie be hye utiri enso ya hwe ya kire de cause most of such cases about 80% of such headaches inexplicable headaches any stomach ulcer will be na a secondary effect ulcer no ni nsunsu aso baako ekwa akoma so endi ha akoma no ana ma emoja ntumi flow yie nkotire ni endi ubonza okwa achi ani uti no na ahya ase endi obi a emoja ntumi flow yie nkotire mu no ntumi na yie na nisu tumi biri no ntitumi ya ne ya na wura tumi fifi ade na saa ne ma we nyina no in a way related to stomach ulcer and you say so what is an man no baby abeko bia no omuhunu ade kro no ta se we di mpa kira kwan we mo hu says sai betumi aba so wo da na wo ntumi na e betumi aba say stomach ulcer na ye ulcer afi wona odidi a na gina wo bo entimi digest ya che bibia indigestion o sa akodi fufuro ana obi o wa na ama ne nsa yetututi eno ye heart related challenge stomach ulcer ediba afi obi o wa ne de no de ye no anadwo ntumi nda nti ye ne ya na nisu biri ne ho ye ne basabasa nti no obi say a spiritual problem na ebidi gu ba bi a ebi krank on person obeko hwehwe ye kira kwan ewo di chem so na obenya na se bi a ya afo ni so a free numbers no 0245 11 84 34 0245 11 84 34 and 0246 744 yeah and then the me person me can answer na me dey ba wie ye enipa bi busa se eya dan na nipa bebre ni hospitals clinics bebre ebre ewo treatment of stomach ulcer na dimpa for the abaye kokodi amaye reasons me answer entia one nimdia yenya wo ebra e sha ase se ye specialized ewo stomach ulcer treatment mu no nimdia eboa papa okay yenya nimdia bebre nti obi ba ye wo kwan a ye fa so a ye de afidie hwehwe ahunu ye koso eno ye number 2 accurate diagnosis is half a cure so we hwa de na wanhunu ni yi a o twetwede ko frama mu Sompa FM eno nti kwan pa ye fa so de afidie eya hwehwemu nipa bebre ka se clinics bi wo a mbe kasa obekọ ho no omo so de afidie be hwe obekọ ye mfa afidie bi a enya di mpa so ye oba ne amfa afidie hwe wo a ye nwunu de ye be ye eno nti se de afidie ya hwehwemu de to so miansa ama ye ho ye nwanwa ye enupa ye de ye adwuma okay ye wo enuru ankasa ye mfa aduro baako de baako a BT clinics bebre e fa stomach ulcer ho ye mfa aduro baako na hwe stomach ulcer ye wo enuro mienu baako ye local baako ye foreign ana ye ka bom de hwe ye furu num ana nam se stomach ulcer affect akomanti ye wo de de hwe heart related challenges akomana ankasa so be ya wo benya good blood circulation so onu modo na moja circulate ya enkoba bia stomach ulcer tumi ma nipa ni immune system ye weak or ye bibi kakra bia na wa bre enu ntia sha da wa do a de build back the strength wa lose no na say immune system no ene e wo etire no a problem aba ho no
ye wo aduru a ye de hwe etire we ye fra no be cleansing ana cerebral care ya adwene no mu ne ye de ya adwuma so wo be hwe stomach ulcer na wa hwe components nyina wo be bra to agu se ba se asi wachi a ye wo de ye de hwe enompe calcium ho ana ye wo de obu ya ni so biri no so ye wo nti no se ba se ye hwe obi a ye wo package ye de ye ho adwuma me mama sam ngwa amoro so say adro beje watrema no eno nti sawo de eye stomach ulcer ho asem a ukọ ba bi kra na omu ka say omu suspect stomach ulcer ka chiro me say wo ba na afi be fa ye number no bradi cham so ye wo Willas Towers ufri airport run about afọ ni chiro man hia kwan no emfa kufum afi abosan tenten kase ye hwedan ye wo second floor Dimpa Natural Health Clinic uduru hono mo a na wa frɛ 0245 11 84 34 0245 11 84 34 yeah deliveries so it's a bus obi wa chirichiri a yetimi ne wo kasa ne ehu said ye wo de no kwa me ehu package a betimi dia bro na ye new hwamo aha no ayaba no ye pese ye dimpa no ana ye de ye adwuma eno jime da asemi nua mesme da ase pacho udin no bia no bi frɛ wa Alexander Asante na dimpa no na kofo bi omo mu ni nyina dimpa no ana omo de pa enti etu de o ya se pacho Dr. Dimpanie that's right that be Alex Pedasipi okay about no ngotwe apamita dio no ngotwe yenhwe nipa mienu bi awoda de di kan me wo fase chese abofra mi akwa na mde ni ko school ai Flora Nana Aba Woche Anderson o St. Louis senior high school ene na woda kuku ajando ni niece no Flora Nana Aba Woche Anderson o papa Benjamin Anderson o mama Christabel Araba Anderson uniano Paco DK Wesley Tony ene anti Kukua na obi birthday na so je fans wo hu ye hey Kukua anti Flora Nana Aba Woche Anderson happy birthday to you. You and him free or him from Afei Edna Oten Buampoma of American Cooperative School Efijase. O papa Samson Oten was Switzerland. And our mommy Juliet Apia. And then when you feel me and son. Swag power. Oh, see us supposed to trap each other. So lovely. Edna Oten Buampoma. American Cooperative School Efijase. O papa tie power share all the way from Switzerland. Samson Oten na ose Omaotin kwa odododo. And obenya anko chen na anko de akọ ice cream amodi. And so daddy says all the way from Switzerland he loves you so much. Enjoy your day. Nampam chawa nyame ya adoma memne da we so. Me uncle. Asafudin e de friend one uncle. Nip maame eye baso ewo kote na ye a chese oba pani afie usu a ma me Sarah eti asafufo moonlight uncle do na friend no confuse baso kote unique park kote unique park Pentecost International Worship Center PRWC kote all me be akoye awufu osom no na if you hire be transenia ye no uncle kan no ye adwuma ewo CSSIR BRI hono okona humi gm ne ma me nimpon enti de me kan say ye nyina no asafofo ye hye ne so je nyina ba ko e memne dai kote Royal Cemetery hono mo ena ye be akokra na chi
na unique park kote yabɛyɛ yie no eti uncle yɛma wo ne agusua no nyinaa yɛakɔ ɔbaa pɛ ne afie wusu a wonyini 110 na me ahyira no ɛyɛ adeɛ paa o apostle 110 years kyerɛ sɛm sɛ yɛmfie na ayɛ aduɔso na aboro so koraa yɛ aduɔwɔtwe sɛ ebi mu wɔ hɔ aduɔso no koraa yɛnya nti awurade ma yɛ deɛ yi nyansa akoma a ɛbɛtumi de aksese yɛnna obi anya 110 sɛ no na Moses empire no boss awurade ma yɛnya bawo deɛ fansa na 70 papa easy no o sɛ eniema yasesa de tiwiase no nyame ne from the anko yɛba be jaw sonko wae bemreda ɛwɔ kote yɛba be jaw ɛso twedi ampɔ sɛ ɔmo ahoɔden na ɔnhyɛ wo den na woni onuanom nyinaa ne abusua ne nyinaa yɛnka bom na ɔba pɛ ne afie usu a maame Sara yɛntimi nkra na chi kra na bibia nkoso kama okay ɛgya right emu akyem akɔ aba na mpom to sɛ adom man asante man tɛm a ɔmo bubu nkunta kokrom ɛkɔhwɛ nneɛma boɔ ɛhwɛ sɛ ne esitie inflation kɔ ɛde nneɛma ahodoɔ nyinaa no statistical service ɛgya right ɛhɔ no ɔyɛ n'adwuma ɔyɛ adwuma na kyɛ ɛti ɔno ne maa na ɛwɔ dwom no de gyae ɔmo nim nkunta buo papa Apostle Paul Kofi Agye kuma tena se papa mame hyɛ ase free hɔ ɛnura na Adam Kufu Addo kasa kyerɛ Ghana sɛne ɔman no yakuduro the state of the nation address ɔkansɛm bebree COVID-19 funds ɔse sɛ obi tena baabi ka sɛ ɔma IDs Ghana nte saa ɔno a ne ka kyerɛ auditor general so ɔnyɛ nhwehwɛmu na auditor general so nhwehwɛmu ɔde baeɛ no January 23rd queries about no health minister meet the press ekyerɛkyerɛ nneɛma na Ghana for to on the onu fi sɛ akoda edom kuma ne say hey wait pas say o man sika na do say sɛ COVID-19 ne Ukraine war Ghana for sɛ nyɛ awurade na ayɛ amom yɛnka say as at 2017 to 2019 September October the fastest growing economy. They grew the economy to 7.3. All indicators were showing say it was the best year. In 2020, all of a sudden, Omanhene better tiapasa. You see, subu omode bo nanado say wabo busia chain Abambia. Ono so say waya kwan chain Abambia. Infrastructure wise, also 106 industries. Eye chuma. Ewo Ghana ebi a important mu nya ho na yemfa adwuma na abeka se unhuno osi supi osi 106 industries the biggest since Kwame Nkrumah nti niema na ebi mu se omuhu de de aye no emre no so a ombebo ba ko mobie hu o se move about 76 new and brand new and na de aka no ye supporting artist. Obani, the state of the nation. Omanhene, ohinu popro anope so ye bedu ase. Akwanya wode adum yen. Ene die nyame so no kwasimni. Na me nim se me ban business. David. Na kabiya. Na kako. Makoje jumbo kakra. Eno je se papa ni se AC. Bese adaji enti ka me de nam kura me timi service serious nanso so sene o Canada no o man ho donchi man ho do ese ye bana ye nia esese ye na ye de som o manfo se be ya etifu akoma beto won yem Omanhene Victory Outreach ne Victory Missions for bom subo se meba afidie so amenchia wo no ene achia omo emesra wa etitiro ne nkra branch chia ompa ma me edinkra foi mo hwe a mo de mo hwe ne TV me ma mo achi ye da mo ase papa se mo age Sompa nsuso atu Sompa FM nia edikan ewo ene nkomodie omampanyin se ne mra hye no yokoye no eyemra ho hye that's right emra ne hye ne se afibia no
as I say ode Oman ho kontabu sani Oman na tebie wo mu obeka ho asem de kire Omanfo odi tubia nti aban bia wono mo ababia no mampanyi hwese obeye sani meyi edaho na me femu no se me utumi pa senke frisabre ekopim se ebeto aba ye mama mpani ujai State of the Nation address nanka me ujai kamene jai fi se wanwe ya ebema enidie kakra MPP woni sese no a nea obeba bedi omo anim betima gina so de akwa abato no trust no besachi akofom bio yedi kan me hu ni say mampanyi State of the Nation's address no is disappointment and failure. Sovereignty and I say a sovereign country ye die ho so nti empia kasa endi sa sembi ko empanyi anim na so mo de brofo kan wo ma ya academician kura na bebre kura nya time en read no line by line enu ntie man yo fofa wo hudi da o abrofo sam nti fa ne sa asem we wodi twi pa na e ka free tiri ko kantira ka wa bo kasa na obeka na kire o manfo enti ase be na nkofo bi jese bi o ha e correct se na o kan no sa na che ebi o nso a na ehu hia ana ebi o nso so a o kan se na etie no wanka mu no kore ana waka ni nyina efutu ngonran ana gu sa ba ku bi kura no wo boso bo se ye hwe eni empomponso aga na eduru no a jesi ye de kokototo kane no ye hia ne sai jese ye na se ese preto suban no ana manyofuo no party akese mienu edi egrato pre wan mani pa nyante yese enipa ne afa obi anso ni se incompetency wo ho so emu samsam bebrebe and yese we Mr. Incompetency munko trase na competent mind wono do mu so mumra avedi e ko wi ase a upe bibi dia yuhu anu se eye COVID-19 no mne ade obra COVID-19 kuro ya nso edi sika puduo na bre wa na ya advantage ema Ghana ene ya bibi fo se ema yetimi nya abribi oh na yen ya hawo nyina wa bibre mu ne se nea eba no nko an ye ka ho asem na ne eba yensem no nea ye de yo no yen ka ho asem ena se fa kwamboni bi nso so obi bedi nso a odi ni free no kon baby ento oman ye te sa no da bia sa ne be ya routine sa nkotonkra ne sa no maka ne sa ngongoran no ma sore so ye pansam no moko so ne koye o ma bi afi se wo mani abre a o mo yiri mpanifo pampen se enough is enough ba bia mo de kokoro no esu ni mfaso a bigiri senka we nyina amanti me pa de ni State of the Nation's address no ebi o ho a na hu hia ebi o nso kan ya se ne tie ne sa ne tie pepepe and ebi o nso so a o kan ye no wanka mu no kore na ye besra man yo fo ni nim so mo ntreke so mo de politics but politics and kure ni mu a e ma ne ye wudi wo chechire minus kwani amofa so de achire mu man no mo ya man yo fo a man yo ye mo adwuma no mo nka no kore na mu di atora e de se ne mo de atuo gina mo man force na bo ntuo ko deadly very dangerous enchi at least omo fa no kure mata ho kakra na hadwene on the issue of akwan also the necessity ni boka che Ghana for say why akwan a chain any government and uhwem so a efemi so ase no kure wom na embom e ka na eta ho no a o de be ma contractors na ko wi akwan no akoye say etutu sisi no kura no debatable kakra akwan na o kan vi say me ba enam say Ashanti region me base ntino me nantimo a wo hwa akwan no dodo na ye aban dada o mo kro na ahyase ene wa beto aso ena bi on so a wato aso no so peace so entino se o kan akwan a wayi a enokre wayi akwan waye nenso wo de ko compare
aban ya atwa mu antikofo nso to be so kire se ne modi mo brokofo so ana all government totally unnecessary esa na asiye ma amanyosam nanimu ayehare yenka nokre. So it is not true because amamu ananado abebuo ne modi mo awabon cannot be compared with that of Akufo. What is opposition they can they compare them because then they mo yene da but what about Akufo? Enti for anankroma. It's not true. No, probably maybe Oyin Kroma Frim. No. It's not true. That's for you. Yeah. Nanado now cannot be compared to J. There's not even need for us to compare. Chokunkunu say Nkwasiafu can be issue sebi, but back my mami issue sebi. Chono say sebi. Oh, yeah, sebi. Endim say sebi. Kawasem. Oh, Chokunkunu say Nkwasiafu na di won ho tutu won. Amemwo eye nkankro, eye precept. Ye bi nde, no obi atoaso, no obi atoaso. It's continue. Yes, but over African comparison is totally unnecessary. Ebasa echire encho anipa na die. Anything no yes ano. And it breeds mediocrity. Of course. And mama yosem no dane kwada suni kwada sam kura too much. Oh, na mesre no so. Akwan na oye no. Se sika ebo oman nsem ni swa. Ena nea oman ni hia esase edi sika yenso edoso. Na onipa bia nipa kuo bia ne ankonkro bia mudu sate bia no made ba kwan se mo hwe ye ne se esa mo transna mo hu eniam be hia mo no ne hia pa menka be ye yia na do mesre no ara new project omo cut sort omo nyai. There shouldn't be any other. There shouldn't be. Ye hwe se so was secure fund meti se wo kan bibi se obeye interchange onya interchange no enya dia Ghana hia no desperately sawo kwanya hudio pi wo ho access sei edi nkofo nya ebi ya kurase kwa meka sei amansie nkamame wo hanko kaime okura de semboni mansu mem ni manso nkran ma amansie ho kwanya nye mekwa awade ho mfie aduasa ni 30 years na medi mani kire ho ekopa awade ifiri de di kan ya America ya veri wade besi na me hunu ko ta bia wo me yiri kuro mu kwa so manso bem na manso bem na akope kota dan so sika pa eba oman futuo mu no e fa firi manso e no oman no enya manso the whole amansie the one of the most deplorable road I said road network. Let me say so. Amansie. So, almost susa. Enti bibi say no. Empanyi si bi hwe animu a na to bia ebene. Bibi say no. Anye bia no so ame kwan yi no kota wo bi so. Ebi asese de but eye chen baby te sa. Nanka ye jai kind of simple. Interchange no. Interchange. I say almost so kwa abe promise. E na wa anye so a almost be kura wo. Wo hwe. Promise no mo promise no. Eye nada no amanyofo dada timemfo na timemfo nso dada amanyofo. Eno an ye nyina kroko de John editim. Na sanka yesi ye di no kure paasa oman a. Enye sa na ese ye hihye ye nioma. Ye hihye ye nioma yi. Enti ye tu sika gu kwa. Ghana yadwen ye se ye ni sika. Sika ba ye nsempa. But ye ya abuse money. If ra bam e basa. Task force ye by as a see a team hwehwem ehunu why na ote sa task force diviniva sika no mo gia e kwa hin o see hu e see push won ehunu ne atuam if he say ye fa to me hye won sam se fa bebo ni papu ye nchechire man sa e ye mfomso na bre no nie say ye transatwe Ghana see anima man yo 40 ase say ye dodo afrote gare say mo ya hyehye akomfo dodo ye ntena ho Mamon famman yo sam no menya mo tam se sam obusiafo nkogu aburukyire na o man me sofa na bi wu nkwase wo na bi tete na bi na atwitwa wrong enti no ye mampanyi wonhwe ye fi say ewi aso no koduo wu na akro na unuanom brofu ya okekan ngongran di gu hwe wosu di breki 80 ne ono wo bedi u party ani mo betim di we breki 80 de esese offensive facts obi kan bibi nra na me nyine ya adwen se senka me no anka mepa ho chew na memu no funso abebem no kama apologize to the public because nana kasankasa no as a person and in the government to be honest trust a nyama no enye ne so ne adwumani wa faili
That's the simple word I can use. So I feel it. And to apologize. And I say, Boakye ye be. It too baby no say no. Adea no anama otu no or cassette here aban your beto name wo hu se ne bi wa. Say ya no way Mr. Mo. Me watch no me hu ni sa. I think that thing endeared to the heart of many Ghanaians. Every sad down corner. Yes. Or my penny for criticism. Yes. A free to memo for conform. Not opposition mom. Aye. And an air broom. Aye. With their propaganda, but to memo for now there. Omotia semnase. Omotia semnase. Adea mani anye no ho ne se. Wo be fira ban mu no a wo no a born ho aba so de ade sinsen no. Na petrol no so so a die minute. Aye. That petrol no there. No it was we can say omo obrofu bi omo ka. Say he put salt into souls of Ghanaians. Yes. My Ghana for Bufui. Bufui, yes. It cost the MPP. Exactly. That decision. Of course. Cost the MPP. There may be mukra legend say jama. No person and out baby there because it was a cry of many Ghanaians. Petrol board it so. From 56. So now it's second round to so about 36. 20 Ghana cities. Hey. Ote so no so no ote so a Omanhene ngu eti ehye bebre abufo mo de abufo koto abetia papa so bai onu so wansua bi amfiri nea esi kofo breso no enya kofo mfum so na abidie but onu so no de gina brane ebi ni say finance minister onkwa what dey awo wadi ntwo what deceive woman no maniema bibire wanya woman ho mfaso sense ne woman no benya mfaso afiri ono ni minister ya wo mani free ho ma wo ankasa MP fo aka ebuo ketekete wo mfa mo man ba na no kofo de wo bo na chi se ono ko ya ma wo wabre se wontima me president ye bia na nso yi ebi so obi di wachi a wo ba so enti e bestra man yo fo ne se ba bia ye dru no political honesty omuni nukure ni Ghana man yese mukura kontomponi asano dosu too much na party dono too much akoko ntrimu sa party dono mo mind party dono ayekese a chen o mind do e pasa ni e disappoint ye manfo se amemuo si e ka se ko yese nkoye asetena nipa e de na mountain so no a reflection endi obi awubu man e ko ye a ehia kofo time me say me fra brochire be establish company man first can fra brochire ba ahaya na me sika for time because what one ye frew se beji the amemwon was so real and it was reflected you can see it ehia se obi wonum enu na ye nim se papa yi be a wo si NDC ese yi ni free way wo beto aso ayam ya boy ensem ama no se chia na fedie free education ba ko pe ye tuemo ye nani munyam kakra kai kura no wo hwe ma monitoring papa bi ye nkoso nti sika o mutu gumu no o mutu sika gum bebre but emfa ne o man no ye hia mre and still awofo no bre wo nchenchen basa wo mu nso a ehwe free education nua ne so a eka bebre bebi jejina court enya sam papa na wo say akwa de say MPP fo say o mo ha na akwa de say Gwewa team sempaka ni bi na oko no tako sirim ena Gwewa fo no ni team bi hia e na kire say no omu nim say Gwewa fo betima mo mani age o ma sha mani giaba ana jago ene jenkofu ya hye won mo asase so na omu gina stitiri Gwewa sitiri Gwewa say san MPP akoyo sitiri MPP wo mu nim pefe sane me koso even within wo mankasa camp no enye they have to do something but njama se so obi a wo yi nanim so defend the MPP bia no na kire say obre yes obre anything na ya no masa akofa abanda da na de se no no mu di ba bia ye du de ye twam ofiri okra wonya ba ban mu Ghana ye wo hwese ne aman yosem tie no after 3 years wo da so ba abanda da so bo na kire say wuntimi nye na ntimi nye so na yenim so betimi aye sunti ne agi wudi ya manfo to aba no bum abakwasem we bi nsida enti ni aye hunu no nye ne a o manfo nya sa agidie no koto aba no okay Apostle Kofi Ajekum and I'm telling Kano nyame ya doma china anwumre free no 9 kopim no nsia
Kennedy Akompreko e Japan will be in this house. Odontom yeni a na bibia ensi kwan dia. Many honorable Kennedy Japan betna fidie so. If you know 9 kopim no nsia. Samre no omoto ni din Kens hour. Na imom metna dwam. Na many honorable Kennedy Japan. Ya twetwe nkomo. You need to get to know this man. What he stands for. What he believes in. Denti okase Ghana first. Denti na wati maybe a new man nipa empem son. Ohane aduosia nwotwe. Bosumi bia omkwaji aketu afri papa yi ho. Nanso so ni nyuma nguye na adwuma na gina. He's building the largest coal store in Africa, or the largest coal store now in West Africa. The one of the largest steel company. Amenyante say enchebia obiano offer nipa 2,000. No ye we anaje say offer nipa 9,000. Sometimes people ask questions say to omo bedi o man so no. Omumu wan na etime bia adwuma fa nipa o hakra. So when it comes to creating of jobs, That's right. or shasofana, is that the only reason why until say Ghana for to abamano? Ibi mo se o temperamental. Ne kasa enye se ne osika ni ntokwape bi ne bufu enye. Then what makes Ken di a Japan thick and thinner from grass to grace? Baby a oti obantoma se oko hu fia etete ni omu na na fia wasisie e wo Ghana we as America retire baby a. You ask yourself, is he a good role model for Ghanaians to emulate? Ana onko di lie so to say MPP see nru so ni bia. Do Ghanaians need him now? Yes. Or not? Stay with me, God willing, tomorrow 4 to 6. You get to know up close and personal with dear Japan in this house. So when Tibia, one Shebia, we're hoping that it's going to be live on TV, on radio, on our Facebook portals, on YouTube. 4 to 6, God willing, exclusive interview with a member of parliament, an entrepreneur, businessman of repute. Stay with us. He says he has 21 kids. And Komodia no baby yebedi. Ghana ha. Now we are. Then this one do no more my Ghana. Utie we are. Now officer of Fatah Obehu. So officer of Fatah Obehu. Currently, he's the board chairman of Ghana Gas. Now dear bakwa Ghana Gas and say, Ubu Rea Ghana Gasa. Oh your staff, you clock. That's right. Oh don't sabi mia Adea so. Time no, wa ma adwuma na bitiwa, a bitiu. A yini pa bebre di wo hono mo. Ama mo ho nso ani abre ya adwuma. That's right. He's the board chairman. He's now the parliamentary select committee board chairman on defense. But when it comes to security matters, can you know your communication boss? Yes, parliamentary select committee on communications. I know he said defense and interior on air board chairman. Or say MPP for APA ahomanu tumwa. Oba kofa krata no akọ etsi ahene ne etu ahene for so say omonto aba emano. What do you make of Kennedy Akompreko's candidature leading the New Patriotic Party? Stay with me. Tomorrow, we get to know the man from childhood, Obrawabo, Baby Abidru, and then Niswadi Hunu. Niema challenges our firm arise to this rank. And now we could show in the field of Bantoma. The bedroom, baby, I know that. I went there to see for myself. Wow. My head dying on me, baby, or that. I see. I've been there. I hope say be cry ne. You bet me the cameras I could tref you know. And we show it to you from a humble beginning. Right. Waton chewing gum wabontene. Waton has. Wako Nigeria kwanso, wako Togo kwanso, wako Germany, wako Abuchile kwanso. Also te adwuma ejadifo mo hawo ni musum.
the philanthropical works there, countless. We'll look at that man and we'll make a certain comparison and contrast to check if and they, because the exigency of the moment calls for a man who can save Ghana. Trustworthy man. Can he save Ghana or not? Stay with me tomorrow. I'm just whetting your appetite for the interview tomorrow. Is that right? All right. But you see, our platform is open for everybody. Flag bearer Bia ready so bad near Bia to Mama no. Not gonna say no pakra, but my information says that he'll be at Cape Coast for a Jumabi. Instead, anybody drew her numre Oba. One tibia numre dia get to know this man from the grassroots up to where he is now. Is that right? Alright. Now I'm to say, my share to say. Adumo. Dibia boko. Obrea. Wa brownie. And they took here where you seek a semu with respect to inflation to say. I mean, can we say no answer my joy drink obia. Oh, inflation there. Say the other time I share na me can be say although your marketing on your man sign. But cause said sa panic e bi na be mu no. Baby ana say esi obia eye dede no. And then no eso atie no ye say. Yeah, you used to it and I say genuinely on the market no shren no swati shren the swati say no dey say by within a month ya che ho kakra na na hwe TV no o camera ni enti na camera ni kasa che ne mame eba within a month you know dey buy no I say etwem ko okay tasisi a niam bo ani sro 10 times that be I stabilize it. Okay. And now, your man will grab your whole be your man and your man will fat. Ye cast here to Tumunti, no at two. But you do have never grab your one may be no matter so. A bit of form. Yes. And because they didn't Twitter. And $1.7 cry, and they won't shed TB. Say $1 a seasoner. And remember being a man to betray him. So, 3.1. I said, waiting, I'm say around 13. Kotwa. O PB ato 13 e kra na san de kra me na 12.7 na oko sesa 12.3 okay about 12 kra let's do 13 na e ko 13.1 but about 12.7 and na dey me check it but as of 2 days ago me check it enti anu ama no bo no de edu ba bi nso na ase yanka san so yitiri mu adin Ghana for yitiri mu adin because okay, see three more days. I call family near my bar. Dollar book cost rose. Dollar no ko to da new man bi a local new man bi ho no ma. In any dollar nko. I saw the petrol. Me call kunsun the other time bi na. Me ko to body kakra e wodwa no mu na me fa hui. So famra kwan no na fa me huibaro. Huibaro. I know about me boy. Na am say what me see was ya to petrol mu. Na am say na hui no. Huibaro. Greasy ground you see me. I see a two petrol. I know we bar fan your man a feed no mudia back out one of my mamma. Or see a two petrol. Inti I don't know who said the basic piano will be our dear Becca. Because right. Some board dear a crowd better no, let's say the secret board dear the last time I called the chassis and cost a penny, you are chassis. But dear better no 20 CDs, me turn 20 CDs the other time. I said, I'm a top body sisters. A year it drew Marco 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. It drew. Yes, say up in pine. That be. But none yaki see 60 Ghana. We are 9. 9. So, Sabo dear no. I dread the first so more Mokotabeton or crab it me a big price number down. And you're bear 40 Ghana. But don't have a draw most case from Kunsun to Kumasi. Kesika drove back be a same Kwano, Beji. Ubo clock in your boom. So, just say Ghana. Oh, now what is what? They're driving away our sense of patriotism. Oh, certainly they say be Ghana be patriotism.
Ajara asembe na aka. Ase se obia dia tu je wonya ni nua obubu no otwa no Ma o men hu sem ye we yansem. Dadri ho anopa ewia na jo nyina se ore bompa ya kai Ghana sre wunyankopon fa Ghana eno na wo yo man papa eno na wo yo do odo ma wo man eno warana ezi adane nyom enyom keke Gradi Yakopon say the way a man obi anya ni nua obuno Sompa. obi anya ni nua obuno obi adwen ne boto obi anwen ne yonko na ma say yase kra ya den ba bi what if you know because obi anwen ne wo faase ho obi nwen ne nana ho obi one ne yere ne ma wa okanya o ato Jerusalem wo so yes tete fona no mu ni mu nyansa no yesi bajimi bre o sifie no kakraka wetia na ko asta ko asafo ne ya yesi ya kosuku ya nim bibibia no ya sidan ya sidan kete ne ya trap wa fa ho ya sensa serukura is it not say yenso so empanimfo na didi yeso no enyini no ano ena bebre nso so amwa hwe na ukofa civic education ewo religious and moral etim tia ukofa BK kane yeko school ni efre bibi bible knowledge etim tia geography kakra economic kakra politics kakra eti social religious and moral studies ankwala ni siana eye niema nkitikiti bi ba ye nyini ye frɛ bi civic education right o mind ba was said any de won so say yes ye I think was it one of the American president no say and so my fellow Americans ask not what American can do for you but what you can do for America exactly yes. But ne obia se aban ene ye nyina ba yesem me se titin ka kurase ye yankwala ye wo saati fi a ye bozaro fon kwasi da no pa kwasafu juma 5:30 ni atiamu ye kopro ni yakwa dodo kwan no na ye kwa data abrodua no ho ye kopia ni nyina kwa kire ka se tie fi kwan ko dodo ho piapia abrodua ni nyina kwa kire ni atwaja atom ya kire na ho atekama enei na nkwala no kro obia ni ho wo mu nyina be gu kumase communal labor eni babibia ko babibia the communal spirit is gone communal labor eni babibia ti bibia government udi ma de eja right ekwan bi so ne say communal spirit na ekono ublemu Ghana for so bebrenye ye because Ghana for nyini no kane na empanifo mu de so no na omo dwene o man no ho enti se wo ye obi kra na utu adampo na ukonwuram kra na krom mafo kra timi kochew ana wo beye mamboni enjini no abrantia one politician te mantamu ye man DC wasi abro santo so miensa ye man MC ka odam obi wo kra so ana emaba mabru no omo eyi omakodo nkua nkete wasa de car na beje ne ge it already no washa akoma na bufu wobuna bem police station executive ye kotoaba apostle ba so ontoma no oni ne nyina na te wo ewe doka afi omu wie elections or we Guinness that's right or we beer right ababa bi anu ne pre no ho waje no okọ ne dem onya flat screen bo ho onya DVD aka ho afi kura de wato fridge a odi to nsuo wo akurase ho na kumam oka ho bi ne to abama sa MP no mashe na kuma apata that's right eti sa niema no na abuildia manne na kayedan ena ababa wat maami bi hia MP obisa ne se aden na ye wa ma MP ni so anya ho se kai se me na ma wadwuma sanity otimi nya kokodro ka MP se
Ura fisem na ma adwuma. What they make sure? As you see, election has moved away from say Timemufo no to aba ama wanyam faso afiri so say tiameka na mento aba ma. Jejara ye koduru odia. Omo di yeso no entwa sapa bi anto. 34 politicians ene ye see ye hu oma na oma ye mobo. Ya start cast answer no radio so say who MP bia wonim de ne fie for catch no wa mobra because wa mokro no that's sanity nje was MP ana minister kwa ofa kwan bi so wie sika police station ni okoto ababa no woje obi agire de electoral commission official waje ase ne ho etwa abagumuma de opeso o win no eti asema o kan no wo moa e kwan a mefa so a oposo ejekum me wia no wafa brante bi adwuma abrante ne nwini daache de ono no benya me fa adwuma me semetia okataku waje atum it means taku ana wo say ho adwuma na wo so ye wo ye mane bro so na so mani a je sempo aka ho ba ono no man taku no odi amemfi agi o pekwan obefa so benya kapra ne sempo aka ho na eti adwuma ye no Ghana maburu no instead say be di adwuma ne ho no ye didim eni egu nwuma ana bia no Ghana o wani je so be bia adwuma ma maburu anya bia very true me say I online application am be survey bi IBES integrated business establishment survey na obu akra wo ma no o don na ka che ne so apply obisa o se sika sen ni wo o ka tell ni pan say on apply obisa se sika se ni wom sika wo mu de o misa adwuma na mi wa so tifi I see o mbisa mi wa tifi that's at the end of the day o see tiare ka very interesting se sika se ni wom pa so hu sika dodo wo mansa ansa no take decision I just think hu adwuma nansa it is sad o opani adia ne yekoye yakwaya ne sensanity no wi a musa at the chrono de atu no was first in here day sika se ne wo Sompa ye wo society se sia uni sika oti odwanti dansa ni utrim ne papa yi kan megidi se oman no ensai se yentimi put in right oh yes enye too late nemum the earlier the better for us. And the boss have to leadership. Oh, ewurade oye nyameni pampa. Omeya how kese ba ko pa edi enya frashase. Eye leadership, ne ka leadership na ensese ye limit no to politics. Debi. Ebusua panyin. Nua panyin asori mu even okunu papa. A big problem. Now, on say, or maybe I no se kobasa sani amano dogs say nipa ye mawa kwanya be dido manim enyi nipa or qualified to leader. Edin kakran sa na dia bedu baby eduru afedia agency mo kra. Oh, enti no se ye ni aba ye ho so ne ahunu se bibi nye ne pese ye sesa no a. Enu nti na ema me. Oh, member says be made civil public na make near woma kuma mu say MPP person mu break 8 there they can only break the 8 with the politician who have the trust of the people and that is kind ma ka so one mu tie self to here me say omu be make history the man is great or honest or straightforward maybe this temperamental ne de and no dey no ya ba na memu ma ye mfa sa ne ma ne and no by nature no onye temperamental sa o dirty job ana Canada ma MPP na kuma mu da ko be ka kire onu hia kokko mu ade bi o ho a ka no nim sa ko wanye onim se ndipa de be tag no ase ni din a ebra ga na hia no an ko wanye sa de na ma wo mo he did a dirty job for them to come to power. And then so mine cancer nipa when you nim so be president. Na no nim so president, why president in that because you trust no.
enti mo fa ne mra ave na mo ko fa se bi petty matters na ni bufu oba na hwan we to we ye de dey se bi wo ba ko fa wutie mi kwa se ne ohwere o yire wo vie buru no women's day no bi bu ebo oba asem baba oba ben krampo na kan di kai se bi oba na ni swade a wodidi mpanimfo atem na wo discipline nipa no a they say wakan yanka eti we no be bibia as I said disqualifies such a potential person honest politician betimi asesa o mai na ye jai sa da bi nti wo mo akika sa ni nyai na enema bi wa wonim na ni so ne ye de to obie wadwenu ma wo beti ase baba na Saul be dane Paul Saul yes be dane Paul of course ye wo people Obama yes American president no she we che obia wa shu na yeni aye mampani e de ne amfa antage no onu de say no efire MPP mu ne bae eno ne oman ma no eno omo anti omo nsho omo nsem ya na nye we see the whole issue ne say me de Ghana the question is who best fit this time asema me busa ni o Ghana e mabunu one e koto aba that's right why na brewe ni suni ni binding ni ye ehia se oman no man di oman pani whether MPP NDC John Mama ni NDC ebe kwa ko yi omu nipa e o se Ghana fo bu se omu se oman pani John Mama ebrei Ghana hia no se Ghana hia no a o se Ghana fo to abama no ebia o kotena fie wakosua bibi pacho de make benefit mase ana se MPP fo mu no ba omia ne nanado e na abu man no obetimi ato aso aye ni ye ala trematin no ye trade minister wo apre free akoto no ye agric Canada Japan o ye member of parliament to MPP mu wa ye board chairman e wo Ghana Gas sa ekuei aprekumu ni omu no sa nipa yi wo mu wine and nei opim so se to ababi asante hine kasem bi kire MPP4 se me ka kire mo MPP4 monko yi onipa Ghana for beto abama no nya de mumu beto abama no then it's very important. That was a profound statement from His Royal Majesty Otumfo Said to Ababi or say me ka kire mo se mo ko yi abawe ya munyi de Ghana for e pen won beto abama no That's right. enye de MPP for go mo MPP mu tumi win elections. You have about 44%, NDC 40%. Ushemua. About that 11 to 13% of Ghanaians no nema MPP and NDC ba power. Right. NDC ni bien wa na bamo buso onkoto aba ma jo mama. Obakwa akoto ama. MPP ni bien one ma yakoto aba we unless apathy set in. And MPP for bi so omonto. But NDC opposition oba power. Ono the apathy ye dey. Opentema ba power nti NDC ni bien wa onto aba. Sanity. MPP for no na bia e na yebu afu e na manya hwentimento. And I'm MPMB I am sentimento. The apathy will set in at MPP. But why out of about 5 years maboboy and embrace ni sooner the binding in the year Ghana for the kase wait there we can have trust in him because John Dramani Mahama ebi so he's led or no I say wakusua have learned a lot about tifie etiema no kwan nomra if Ghanaians buy into the vote he will win the election easily but if Ghanaians have doubt they will look at MPP and ask themselves, "Sa line up way. Why? And I ain't Ghana for a MPP for. Say MPP for Momaji almost say, Omuko you will be ama omuwa. They will have a flag bearer in opposition. Now, party ni me nyina one biggest problem. Ewa man you same this idea. Ya na omutsna power no first 4 years na. Ya na omutsimu yo mo de no mu refi omo nti ya no magwe no mo se Ghana no ne wo mo party no
Sa na masua free NDC MP. And they always get punished. Oh, ebasa ediom ko hawmo. Enti ya wo mu ntie ye mu binum social commentators ne civil servants ne ade. Yesam na ye kekan. Ya wo mu hwe. Na se metu asa na me hwe. Obi also a MPP researcher. Na me hwe ne niam a wo kekan ne ade na me listen. Sika no mde man say researcher na wudi ske hunu kwa. Because we nyina no say be bogus. Family Jaka Cabra. Power Specialist Herbal Clinic. Yeah, dear. Hepatitis. Numero 1. Nancy ya eba for koye award no yedema akwose aduaya. So we born humoti. 93.1 The best hospital for hepatitis. It may come for ma say. Se niema bi kire wo so. Na wako hospital doctor diagnose wa kan hontem. For ni kire Power Specialist Hospital. Honomo ena akoje. Enye no nko a. Arthritis. Gonorrhea akote yade no oba bi koda e wan share rubber. Syphilis, o gas ebu, o kidney, ahono, when you fat liver, also when you hepatitis cry, you bet my diagnose. Kumasi, Fayase, but some chickwan, so you need Jasbro filling station in the anymore. Takrade, Anaji Estate, Anaji MA Primary School, Enna and crying, Kwabinya Pukwasi, ACP Main Road, or how bia ya dear bia fabra. Afe ya din no bia bajaso. Hebatin herbal mixture, a immune booster. Jiri herbal mixture, and no a male vitality. My bemage and nasu ye, well, Juma. And the yo, a dry herba, a malaria, any bodily pains. 1 to 2 unuma nesne. A fay, so bosro echo, na a ye ne bo wow ye, a mamma near rough moi, cough care, a beboa pa, and a titibidi. A dryer herbal tonic. Number 0244 544422 0244 544422 and 020 038 0555 797878 and no air WhatsApp line 0555 797878. Sankofa natural spices. Uko jaswa busa and koto and chine any asichiri any preservatives spices bia. Aja right, me so bit the spices here aduane. Obuba ye o chill the whole day. No. One you careful just say can you know one more desru bisa e fom wisa pepper garlic akakaduro nketenkete rosemary ene saniemai ene ye de chinam ho eye fish eye hwanhwan ye chinam no ho wie na ye de si ha odidi outim se wadidi wo fie ene aduane aba frem process chire wo de area kanintie na kunkunu wai ma no amutem no kodwa so kwa say me person comfort spices na asre no hairstyle challenge ba oba wonim treyi be ma wonim treyi wo ye stylist outimi ye trinwi na bibia ekoso kama bomodin so betu anamon na wabefa form we hairdresser papa we area goye local champion bra be kire obobre ha na ehu so gina ona so ma me nchia me baba akwasi ewa ahojo oye brutal obo otimi bi se ajara obi timi twa sakora na oti achia wo gina wani ma oti enye wo na ochira sakora so otimi you na oti achia eye no style o ene talent obo a wonya de otimi you na say wo twa Tokyo ju ase poa bra na be kire se wo bobre. Number is 055 319 8282 055 319 8282 form near 50 Ghana 3A Herbal Center and they did 3A Herbal capsule saba your friend the Cocoa Master yeah and can say draw cocoa na near mamiesa cocoa ekawa and now I say kase wanya cocoa usisi betima ya asa usisi too ebe ye free ho afei koko na betua ho na no ebe hyiase na koko nso so ya de bone say e ka wa no asanya constipation enti wo kasa wo kwakoja wo na so koyo hu ya wan hwe a wana mpie na wo kam usisi ya ya na wasa akoto ye wo ya e na koko so abetua ho ade yi ba na se twi no he anoshi
etinya 3A Herbal Center Coco Master unya nom ebe si niam se ebe ma free bowels afa osisi nya oya bio eti wa we akoko no kra no enya nkoye no wo ho atowa anesa fra 0546 107 107 0546 107 107 oko Herbal Shop bia obenya bi Jackson Group yenie yede Jackson Herbal Mr. Bedwaso she malaria ama obu a 1 week 2 weeks not the fear malaria ojure wa won te ase abra Jackson Herbal Mr. wo ho ena oba obu nsa na wo kem obu ni nsa 1 week no nkwa adwuma ho aye din wo boss bia no obetena wo se wanya o menstrual cycle na wo bu nsa ntitira o wo baba ne do obi ahye ho e ma de we ma unlusu job ana wo kunu ani nyo ho ase da bia o bu nsa na wo fefe na wo da ase wo nyem so a wo nyem na wo sha bufuo Jackson Herbal Mr. Beboa menstrual disorders malaria afei ye wo se wa pampamu pa apampamu ni pa de ye ointment no wonya de fa hodobo etinwi ni befu ene wo Jackson co-mixture 0244 723 541 amamole enkran ena Ashtown so 0244 723 541 na bibia ye dey ekoso Comfortnochi Rural Bank PLC eyebu afo eyaba ofie mesraw ensu yasu eni abusia pani nko kacha abusia pani se won san krata ni adanse se wo koje busia enu ano no fa eye ne krata na de kose eye no ka ho fa Ghana card ka ho na fe death certificate proof of death never mortuary receipt echese odofo no wo wo sha bosomi ansa na eye na ba ma abusia flexible interest rate opese be ji scan kra ma wa ye beba Comfortnochi Rural Bank PLC eyeboafo aperativo non-alcoholic bitter nunumbi ehuru nipadua me fe no drink ne fe no Zoom Lion ebe ohuru wontini mu ahuru wakoma ho bibia ma sipia sita ebe mamu a na wonya ice cubes zugum za no oh what for taste eye kama esama appetite balance obu di is a glutton odi di wi anu aye cheko se aduane nya si odo osiko hwegu agise mini ho pacho me mo bi adin wa ho ya bubo obi di wa ho abrante so utemi obi bo di wa maybe you and I were not there. Apologies Dr. Baumia. Tilbert my friend 0246 270221 I want to believe say ne mpanifo atrasa me adin komo pa mame kwa homa no so mo am London London for number yeah the number be Emma Valentine good morning hot digital radio eja right na kasa London o what you go mo now is all kasa London for share pa do pay live on the radio hot digital radio Valentine in Crawford mame kwa homa so hello good morning. Good morning. Me ba cho when Francis Osemensa. Francis from London, mami too. Yeah, but me free Fenso. And then me issue no ye Fenso, me ba Fenso. The Fenso no yes and part of Ashanti regional crime in my me krompa ananka krono ni wa moyu. Say ubi open to I don't know what the DC and MC and the MP are doing. Kwani nyina anye Fenso amoyu eko ufa samankama eko is very bad. Inti as a MC no ni MP no omo bibima chrono. Look, kids are as a crime city in Fenso. Boys very, very bad. There is nothing for them to do. The police are not effective in Fenso bribing no mujiji. Because I went to the Fenso Samankama. I tried to let them arrest people. The next day, the boys were all out. They took money from them. This cannot go on in Ghana. Offenso is very, very dangerous in Ashanti region. All right. Openi, Mami Tio. They'll call the next person. Hello, good morning. There's somebody also from UK. Beba Chow free, hey. Free UK. Yeah, Frau say. Amansie, WBLS radio. Tiamo offer say, software jekum mam. Let's see, mon commode no. Na Yakobon come who said they are Mojune Ghana, na mo pesa Ghana tumpon.
Na mom me gidi ye say de mo kasa no. Madwum yam say afu say enne ne eto aba no. On say MPP for no wo how mo wori say o how abewiase nyina ebi aka Ghana. Ekwan ben so no be free o how no mu. Na aduru si eto aba ya hwe say wo mu di je say ye mo nto aso. Ana NDC for no so say omu person omu pa. Bien na omu so be ye. Sompa 3.1. Ghana for be who say mo betumi aye ache wi. Mo so mo fa mo de ento. Ne de ahwe. Enti be sira mo eye futu sem na wo sam de ma ye nyina ne hwe ekwan ye be fa so si eto abani na dia. Yes. Ye mo kanu. Ne mo be ya adwene. Okay, thank you. Hello, good morning. 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 Major so why ye? Oh, yeah, you're coming and some catastrophe. Asa free, eh? Oh. Hello, good morning. Oh, Asa free Accra Taifa, why ye? So me akwasi Juma o. Yo, Juma. Omanhene Yes, sir. Nyankopɔ hyia mo. Adom no so ma mo pa. Amen. No question de enne mo dwumadi a mo din no yawa da bia no edan so kra. Na meka se Ghana mo say omo ebo abaso no omo hye dwumadi na osa abaso bo. Woni Taiwan media. No question de Ghana ya bedu ba bia yehia nipa omo ye no kwafo because eba brofo avonhwe ten yaso nyina hwe experience yaso nyina but ye wunu for so bia o man no kinamfo enya ani ti no me no ya dwen pa se owura Kennedy Japan akonto ekon se o manfo eni ye nyina be ya dwen na MPP esianye fo ne etu anye fo no e de ne beba me gidi se ye ne wo fo mu nyina no ye de support be mam. Thank you. Hello, good morning. Hello, Omanhene. My radio didn't go for mommy. Why? Yeah, mommy too. Omanhene me kwaso. Ya fami na namu asu jampa. Okay. Don't go to ni this year. Achuma bo aso pe na me free. Na Omanhene ade ba ko a me kan say. Empanifo ma ba ko nyina no. Why na the company e be ten kwa wo Ghana hanu. No be en check for warranty so e be si sabri. Yeah, friends, and can I upon me pipe pan is a mine or Montuman Womla. Oh, I don't make us to buy and China, a Nunusu, a Nunusu. I think I saw in the Ugram, maybe I turn to see a Nunus into one Trana. And you follow back to my yet. So I say, one point of pleasure is any company or Ghana. Never knew what you did. You see a friend that you didn't tell and cut. Who was out in the company or Ghana? You see, I'm a why I'm a Ghana. It's your friend over Ghana. No headache. All right. Hello. Yeah, talk. Maybe I should be pretty fast. Hello, good morning. Hello, good morning. We about to wind you. Oh, jam you too. Among Tokno, Pakasapa, what should I say? Hmm. Young of mine, Edana Philippa. No man, let's say. Say, Mr. Say, we get a kind of one. Say, a much that be at a soul, not that be at the but I'm fighting for what in the first place, we still are moving to the Kuno. The one job to that country will not come up for a family and their worship. Then it's always a man on Patama Ghana. Yesterday, Mamma Woman is saying something over my oh my God, a phone, you know, me on the police. And you know, maybe I must have been okay, definitely I'll ask him about that gentleman, Ahmed Swale. And there's no way Musana Huasem, Emma on Chiremu. You're not going to have an interview here, Sabia. Things that Ghanaians want to hear and want him to explain. I'll ask him. Hello, good morning. Hello, good morning. Maybe I join Pacho, your friend Atifa, the Casefro Boise. Atifa on a chat to a family, made us sit, Casa. Aha, oh, my, your hair, a Kufuado, and Bumua, Ubuya.
but me so the neighbor no ne Akufo Addo na ebu oman no it is obeti ebu a enka ade no ne Akufo Addo omunyo oman yi Alantra Martin ne Akufo Addo ene wo mamu no trade minister it is there pan with ye ma oman no it ni nya amfaso e free agedi ho ye hwe le agedi fo e bra omo bre it be there omo fa Canada Japan emra Canada Japan no ono no obi a odi party ni mu a betumi aboa me the match ni na no no all right mama fam si ha eja all right then I'll catch up to in 30 seconds na abudi abi atenase the America try Ghana for nyina ne say yesusu masikasem no eni yanim oman no eseye a ese mayen eyeyi a ye mayen yen ka setetefo no se no mo ye ya enka yen ya metu ni sei okay enti ya nwene enchirima no I love it abaso ni amede beka me ni apanyi die hu ne say oman ba pa bia se odweno bambo na odweno bambo ho a wajapade a waye a wunwie habo criminals van me hwehwe mu amehu say baby a criminals eta hide o maimu pa uncompleted enunti na poje aba fo me wa bruchira abusua di onwamo namfo di onwamo se na papa kan ye minim ase chese nukuredie no hage baby ankontompo enti omfrey ni mmoa won wa dance no muntimi complete ebasa wote abruchira wo de ma commercials obanya ska to akire since habo criminals na hagana ye peja mu nyame ya adoma ene ya the 1 week funeral of Kwamo Hima ene omo ye no Kwamo ye nana Kwamo Hine ne maame ni mpon ye Kwamo Hima ne na wotwe da baso ene ya wo Kwamo enti nana Kwamo Hine se menka nche nana matra nkonya nyina se mumejam no na Kwamo Hima ye ne maame wontumi nya na ohweda no fefefe edi ndi Omanhene Yaw Boakye odondom ye ne a ye behia makramo 5G